Boa, rapaces e rapazas de sexto. Hoxe vou vos explicar a canción Discoteca. Entón, esta canción ten notas que van dende o mi a todo o agudo. Sería mi, fa, sol, la, si e do. Temos que as figuras musicais son unha redonda, brancas, negras e corcheas. A redonda dura 4 pulsos. Ta... Eso sería a última nota da canción. A branca dura 2, ta, ta, a negra dura 1, ta, 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 e a corchea van 2 en cada pulso. Ti, 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 ti. Entón, primeiro vou vos dicir o nome das notas musicais, despois, cos dedos, digo vos como se tocaría, e por último toco xa, vale? Entón temos que sería 3, 4, mi, do, si, do, la, sol, la, sol, la, sol, mi. Vale. Con dedos, como sería? Mi, do, si, do, la, sol, la, sol, mi. E tocando xa sería... Vale, entón, esta sería a canción. Saúdos.